Halo Sobat Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing mesin dowel ukuran setik Simapur 14 mili. Nyetrum. Iya lek kuwi kebuka ya, Pak. Ya. Lah kan ora ana motor nih. Nyapa gampang ya. Ini proses testing jadi belum ditutup ini. Full testing anti macet, kayu melindo, operator. Untuk setik Simapur 14 mili. Hasil halus tanpa sanding.